তাহলে এ ঘরে আমার কৌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବମାନନା କରିବ ତାହେଲେ ପତ୍ନୀର ଅଧିକାରରୁ ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବି। ତାପରେ ତମେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବ। ଖାଲି ବାହାରି ଯିବାନି, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇ ଘର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ କହୁଛ ତମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତ ମୁଁ ବିଧବା କେମିତି ହେବି? ତମର ବିଧବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମରିଯାଅ ସମସ୍ତେ, ତାପରେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ସବୁ ଝାମଲା ଶେଷ। ମଣିଷ ଯେତେ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ମମ ହେଇପାରେ ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ତମେ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ତମେ ଯଦି ମାର ଛାତିକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଛ ଠିକ ସେମିତି ତମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ରକ୍ତ ଝରିବ। ये गाँव में केते केते निशापक आप समाधान कर, ये गाँव में केते केते जटिल समस्या को आप समाधान कर, मोर अनुरोध ये समस्या को समाधान कर दिंतु। जो 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 समाधान आपन को सुरक्षा देवा सह अन्य मान को सुरक्षित रखिबो। ताले से प्रेतात्मा को तमे तो मठरे आश्रय दियो। मठ होची देवस्थली, से परिवेश रे रहबा को हेले सामाजिक की पारिवारिक संपर्क आवश्यक पड़े, कारण संसार त्यागी माने ही मठरे आश्रय दियंती। मठरे रही देव पूजा करी जदि से मोक्ष लाभ कर पाए तारे मोर कौनसी आपत्ति नहीं। ठीक अछि चौधरी बाबू, आपण जेमिति कहबे सेमिति करबो।